Pemirsa ritenganin uratian samian angge untuk nambakin COVID-19. RSUP Sanglah jaginin capang pidabdab ngarepin pinyungkan sanitiosan. Sekadi ngangen alat linear akselerator linak ring radiologi majang pasien kanker. Terapi sanisida medalang radiasi saking sisin angge pasien mata tujuan antuk ngicalang kuentenan sel kanker. Melarapan nganggen piranti linak puniki ritat kala ngicenin radiasi ngawi gunayang tata cara pinih anyar. Suksmannya nih ngicenin radiasi sani nyaihang untuk kanker mejanten radiasi sampun pastike ngawinang dosis ring jaringan kanker saya nincap. Asa punika taler ngawinang jaringan sehat sidenes pawesana kaon sanetiosan. Linak inucap side kelaksanayang majeng pasien kanker antuk samian stadium nanging sadurung nyani sampun kepanggih indikasi. Sajroning mekatah sorok kanker dahat muatang antuk laksanayang bedah utawi kemoterapi sadurung ngicenin radiasi. Ringgala sane lintang radioterapi RSUP Sanglah wantah madwe asiki piranti teleterapi Cobalt 60 sani sayage. Kuentenan inucap nenten yang kepin antuk pengrauh rata-rata pitung dasa pasien erahinan nyani santukan akeh nyani pasien kanker sani muatang ayahan radioterapi miwah wilayah majeng penyiagayang piranti ring RSUP Sanglah durung side nagingin becik. Pikobat inucap ngawinang akeh antrean ring genah ayahan radioterapi ngantos kirang langkung 6 sasi. Ngarepin indik punika ngawit ring war sekali tali plekutus RSUP Sanglah sampun ngrencanayang antuk nincapang ayahan ring radioterapi melarapan wangun bangker sani anyar. Wartawan Denpos nguningayang.